Kita kamat mo. Oh! Oh! Artista! Artista! That's right! Ano pagkita mo to? Ayun, pinapangita na mo. Welcome to our first stop here at Tumaraw. Hi, Sir Nono. Hi, Ma'am Peta. Hey, come on, let's go. Where shall we? We shall we. We shall we? You cannot see your face tonight, vlog, diba? Welcome to the vlog. To Buanga. Stopover, bread and butter before we take our breakfast here at Numancia. So ayun, bumibili sila ng pandesal. Hey! Ano isda? How's life? Wala na kami isda, sir. Bali ice na lang, gid. Ayos na lang, gid. Ayos ka, gid. Ay! Macho Papa, for sale ka? Ah, for sale. Ginamba ako si mo, di ba? Wala ko ganit tulog, di ba? Biting tulog mo, nakapad trip ka. Oo. Ang galing daw bad-trip man ko gapon. Ay, Coco! Hello! Yeah. Good morning, everybody! Good morning, Ma'am! What's for the breakfast? Thank you so much. Time to sleep. Gusto ko gidne. Ang problema, magkaon ko na after 2 days, damo-damo na ko pimple. Wow, made from Negros. Sa Tangalan, Tagaliabi ko pili Buruanga, tamakan ko. To Buruanga. Malaman basta wala tulog, wala kabalo ko din makanto. Yung maila, hindi ako ang driver. Pwede man dalong ka naman sa Buruanga, ma'am. Tapos, mapili lang ako. Ano grapes, sir? Unique sa African grapes, ma'am. Hindi siya bunga, ginakaon dahon. Sige, be, sige, be. Sige. Silawi, be, ang dahon ko nung ginakaon. Sir, hindi. Hulululululul, yung kaon nyo. Ano, mga kabangbang mo. Tamo na lang decide kung ano ning gidman. Blackberry. Ano ka model? Ano ka model? Ano ka model? Ano mo? Tangalan. Picture. Yay! We are here at Tangalan. Ay, ako niga. Hello. We are finally here and I will sleep. We are now here inside Esperanza Beach Resort. We will be occupying the house. It has 2 rooms and whoa, look at that. Merong kubog sa taas. This has a sala. Nice. Look at that. Dining area. Kitchen. Hey! Hello, mga kabangbang! Once again, we are here at Esperanza Beach Resort. Kagupod ko ginsubong ang sister-in-law sa tag-iya si Ma'am Diana. Ma'am Diana, sa mga doon nga mga friends coming from all the way Iloilo, halin sa Antique,
mahalin sa outside Panay. Paano sila makakadto diri? Gali ang lugar na ako, subo? This is located at Tangalan, Dumatad, Tangalan, Aklan. Dumatag Tangalan, Aklan. So, how could they come here? Kung mag-commute, kay kanina, we brought our cars. Pero kung mag-commute, ka, ano nga itong sakyan? Para mag-commute ka from Iloilo, from Talibo, no, you can ride a jeepney or tricycle. You can have a tricycle to Tangalan, from Tangalan Wet Market. There's a tricycle over there and you can ride to going here in Dumatad. So, from Kalibo, ride ka mo sang jeep, no? Or bus going to Tangalan, then you ride the tricycle. From Tangalan Wet Market. Yan, Tangalan Wet Market. So, once again, thank you so much, ma'am. Para kami stay sa house, no? Yeah. There are 2 rooms. Kasi nagipakita ko sa inyo, di ba? It's so beautiful. Tapos, you can occupy whole, no? Ang aton kitchen, ang aton sala, pagkatapos may garden area. But soon, may mga rooms pa kita for overnight, di ba? So, please do contact. And may Facebook page kita, ma'am? Opo, the Esperanza Beach Resort po. Ayan, follow their Facebook page and of course, contact this number kung gusto niyo mag-reserve dito sa Esperanza Beach Resort. Thank you so much, everyone! How are you? Hi, ma'am! Kamusta? Wow! Love is power! How are you? Hindi na mo, Anay! Matulog na yan, Anay! Bye-bye, everyone! Thank you, Ayla. Di na siya. Nagula na siya. Di na siya. Di na siya. Look at the view here. Sa taas. Look at that. Diba? Semi-white sand. And, ooh, look at this one. Dito ako sa sala and I will sleep to, you know, gain energy para mamaya we will go to the falls. Ate. Last month standing. Grabe, grabe. Pero ang plato ni Ma'am Ruby? Kuno lang! Kuno lang. Grabe si Ruby Blanc. Wala man na. Last month Sunday. Pagwa pa ang last month. It's your turn! And the winner is... Congratulations! Wow! Heart punch! Ano ma'am, bago kayo ikaw ang pinaka-ulihin ng woman? Amit! Oo, ako lang, mas Why, good. Sabi kami, ang droga, anong ginawa? Gano'n mo. After the lunch, let's have some coffee. Fresh na fresh from Negros. Cheers tayo dyan. Thank you so much, Bert, for this coffee. And ito talaga yung setup na gusto ko sa ating may coffee table. Tapos we could talk together with our guests. Pero syempre, hindi pa kaya ng budget natin. And of course, thank you again sa inyo nga pag-support sa akin. Kapag join diri. And later, no, in a couple of minutes, pinupod kita ng guest sa ating vlog. There eh. So, pagpapagwapa ka rin. Yung takapi, then yung pagwapa. Yung galing pagwapa. Siyempre, huyaman kita sa ating guest din. Ayun, coffee cheers again.
naton ang tag-iya sang Nothing Matters and Paracord mo pamilya. Ang mo sining bracelet ko, gina suksok. Amo ni isang isa ka gamit gid sa mga appraiser, sa mga fieldman nga dapat may ara gid kita, tama? Yes! Let us all welcome JR in the house! Yes! Hello! JR, can you tell our co-appraisers kung ano ni siya ang ginatawag na paracord? Paracord is a parachute cord. Para sa akon being a fieldman, at the same time hilig man sa adventure, kaga always gagwa man. Isa sa mga bagay nga sa EDC ko, everyday carry bag, is rope. Ang parachute cord ginagamit sa parachute. At the same time, utility rope siya nga ginagamit man sa mga military, camping, hiking. So, as a appraiser man, as a fieldman, ara gini sa bago always. So, anytime may matabo, may magamit kita. So excited na mga co-appraisers natin, mabalaan ang mga sample ng mga nuts na pwede natin no, ma-apply in case nga madula. Hindi man kita na-onwood, no? Hindi man kita madula, pero in case na tinanglan natin magtali-tali sa mga bagay-bagay, titudluan kita ni JR. Ready na ka mo? Ready! Bali sa akon nga EDC bag, ari gini siya ang paracord. So ginahimo ko is ginatay ko siya as quick release. So ang pag-tie ko is amuni. Tapos Aga X. So ano na siya? Pugot na siya. Pero in case of emergency, ara lang siya sa EDC bag mo or everyday carry bag, gamiton mo, quick release siya because i-pull mo lang ni. Inaman nga nat is para mag-supong kita sa duwa ka bagay nga gusto naton nga medyo gotid siya. So ang simple man ni ang idea para yung magtakol kita sang nylon sa taga. So ang malanasaw. Pwede man ni siya nga stawon mo dire. Pero tama kalaba aton nga paracord. So ibutang mo dire. Ito na rin siya. Lock. Amo na salak Unang sa kuwan, mag-ikot ko sa duko, sa pulo. na aliso. Kung ka, pwede ba rin doon din punta-punta? Pwede. Ayun. Thank you so much, JR, no, sa pagtudlo sa aton. So, at least balaan na natin ang quick release nga ginatawag. Hindi nga, kung may ara kita rope, usually, di ba, ginalibot-tibot lang natin. Tapos, butang lang natin sa aton bag, ang buwang ending, pagkuha natin, sambod-sambod, no? So, thank you, Gid, sa inyong pagtudlo sa amang quick release, kag ang fisherman's knot, no? Ang simple, gid nga magtabit kita sang duwa ka stick in case nga may sungkiton kita, nga may mga kinanglan kita, no? So, once again, let's welcome and clap our hands to Mr. JR Garces. Thank you so much, everyone. Bye-bye. Oh, artista! Grabe bodyguard. Good boy. Yeah, look at that. So pretty. Papunta na kami sa my falls. Yeah, hi, ma'am girl. All girls in the house. Yeah, subscribe. Ayun. Team driver, tanong na. Partner, madala payong para hindi mabasa. Pero sa falls makanto. We are here na sa Dibusay! Oh yeah! Amo nang tsura sa maligo. Gupo-gupo ba? Nakaputi tanan.
Go! Oh! Kita ko ng falls. Kita ko ng falls. Fish. Meron naman ng fish. Bye falls. Yeah, we are here at Arc Tea House. Look at that. So big. Wow! Grabe! It's an honor to meet you finally! Saan ang next mga gig, sir? Bali, buwas sa gabi with my new... Oh! Hey, we're on the beach. We're on the beach. How's your stay? Wow, stay. Wala pa ganino. Okay, man. Yeah, roommate kami later. Oh, look at that. What are you doing there? Wow, sino? Ayan, ako gin-prepare nga duwa ka special bottles. This is for you. Let's group ourselves into two. Alright. So, maliban sa mga rooms, may ara di ako ginpangtago nga mga small items nga kaigo. So, there are 12 diri, 12 man diri. Wala sa sulod kwarto pero may ara sa sulod sang sala, sang balay. Hindi pwede dapat kaigo diri. Okay. So 12, ready. Diri sa gwa, may ara sulod. Okay, ready? Go. Ay, sige, kita na. Isulod. Para na si Mikey isa. 1. Oh, din ka nga grupo, sir. Ay, hindi na yan. Hindi man na yan. Ariman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. We have 7 sa kulob, 7 man sa kayak. Yay! Oh, ano magiging kabilog niya? Kulob. Kaya, wow. Sakto to. Nga sulod mo na. Tatlo.
Para doon makita, yagid. Ato! Saan ano malang na? Oh, no. Pwede naman. Hindi na yun. Ikiglo ang bala, oh. Pero pa color. Oh, aragid. Ala! Ano na? Circle, wow! Ang last. Bailo! Bail. Oh, bailo nyo! Sa freezer, di ba? Very stressful yung work. So, kunwari nga ito nga price is a stress ball. Yay! So, sa stress ball naton, find your fire. Kag, I will, I can. Yay! Message sa aton team player. Ano lang kung i-assign sa imo abi ang isa ka trabaho, put your heart into it. Tapos i-obrahon mo dayon para matapos dayon. Ayun, always put your heart in what you do. Tapos put extra mile. I will be your coast guard this evening. Enjoy. Yeah, mga kabang-bang, nice swimming yung mga boys there. Hey, got this sandalan. Thank you so much, Manong. Grabe, layo-layo na to sila. Look at them. Welcome home. Alipin ang isla ko. Pakigalingan. Wow. Good morning. Morning. Hi. May nauna. Di sa ako sa baba. Yeah. Good morning. Muna ya. Isang sayaw nga dyan. Yeah. The man in the house. Halong sa biyahe. Ay, may swimmer. Pagit yuli. Hari ako niya. Barkada yung. Hi, Sir Nuno. Paunay-unay kami diyan, sir. Naksi. Gakurog! Gakurog! Bayain niya! Bayain! Bayain niya! Bayain! Kaya ka, ma'am? Go! Push! Bye, ma'am! Yay! At dahil nahihisa ako, sasabay din tayo sa kayak! Ambal, subscribe! 1, 2, 3, go! Hey! Ligo, liwan! For the third time! Woo! Yay! Thank you! Expert si Mama Sagwan! And we are on our way to the boys. Yun! How's the swimming? And the expert! Surfer! Woohoo! Pegad! Pegad! Put! Put! Ay, put! Put! Ano dapat, tao? Searching for the corals. Can you see it, guys? Tagpila ba? Yan yun natin nyo, waiter! Mayari pa din ito ah! Wow! Dali lang, galing ko. Galing ka! Kanina, nag-U-turn. Bako ang U-turn ko na layo. On the way to the restaurant!
Dalong. Ang take kami na lumos. Oh. Tagali, oh, kung ala. Tananana. Stay put, I'm coming! Basi mabasa ka, ma'am? Panalite. May mga sirena ako nga po. Hey, we have here, Ma'am Peta. Kamusta ang experience, ma'am? Oh, I need to trim down. Para mas Kaya ako matambo. kaya magkaya kami kagina pero gabi magsagwan kagina si ma'am ginatong mga ato galing pakwan by the boys. Yeah, ceasefire na. Thank you for your service. Hey, takas time! Woohoo! Ara na nga to ang dalawang bangkero. Nice! Hey, yo! Yeah! It's for lunch! Yay! May gift tayo! From these beautiful ladies! Oh, it's a wallet! And what's this? Oh, that's so nice! Yes, mga kabangbang, thank you so much for joining us in this vlog. I hope you enjoyed and visit here, Esperanza Beach Resort. Thank you! Ayaw kayo nakahapit kamo sa akong nga channel. Kung bago pa lang kamo diri, pindot ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimtin. Rubeinspired!